Ebidensya. Grabe, tanglad. Grabe. Ang tibukti yan, tanglad ang sulod. Tanglad niya doon. Seriously. What's up, people? Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Oh, mama. Boom! Good day, people! Welcome to Bitok University. Pasaylo ako. Sugod pa lang, may kong pasaylo kay medyo ano ko update sa akong vlog. And medyo grabe lang gid ka busy. Dagan gyud pambuhat. Usaw ta man gyud nga trabahante man ta dili man ta full time nga YouTuber. Lingaw-lingaw lang ni sir, so pasaylo ako. Ako lang ni pang singit-singit ang mga videos kay mo ni mga video nga medyo wa pa na ako na-upload. So ginagmay lang clips lang. Primero neto ko sa akong lola kay iyang ika-90th birthday. Kung unsay naitabo, watch this. Boom. Good day, people. Now karon diri sa Maranding, Lanao del Norte og karon ika-90th birthday sa akong lola Mimay. Mama sa akong papa. 90th ba? Fairness. Og actually ang mga igsoon sa akong mga papa na nasa Tagum, Davao, na Cotabato, Lagyo na. So first time ni karon nga magtapok og gi-surprise actually namo si lola. Wa sa kabalo ani. Nganong gipamikapan sa wa sa kabalo. Og nagulat-ulat mi nga moabot na siya karon og i-surprise namo si lola. Kani akong lola actually wagi ko ni dako ani sa akong lola. Kaya ako nidako man ko sa Mangagoy, Surigao, tapos sila naman sa Lanao. Pero katong sa unang magbakasyon, maani ko diri sa Lanao. So munang medyo na-close ako gamay sa akong lola. Medyo stricta ni akong lola. But in fairness, tungod sa iyang pagka-stricta, naging professional ang iyang mga anak. O walay Bernie bitok-bitok karon kung wala akong lola Mimay. Alright, so akong yulatan sila karon nga moabot. Kay pag-abot anin niya, aba, tanaw sa iyang reaction niya, nga makita niya tanan iyang mga anak nga nag-uban, ni biyahe, ni ani lang gidri sa Lanao para i-celebrate ang iyang birthday. Di ba? Let's see. Again, help me welcome. Hi, La! Happy birthday! You're so beautiful! Again, help me welcome our dear birthday celebrant for today. Yeah! Lola Mimay! Happy 90th birthday, Lola! Happy 90th birthday! Yes, kanani mo ako og imo ang mga anak karon naabirian. Tok, please. Nangilang na. Doka. Wado sa kabalo. Wado ka kabalo ani? Naka-makeup man lagi ka. Tinidit man. Sige ba? Iinit man, kumikap na ako. Ano man nagpa-makeup man? Ngano na pamikap man daw ka? Kaya mga tumulog kasal. Wala siya ka idea nga nalari mo mga apo naman natulog dito. Ay, lumog to. Tulog pa rin galian. Birthday good. Okay. And of course, our celebration will not be complete without her blowing her candles in the cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. In a count of 5, 4, 3, blowing mo lahat. 3, 2, 1, go! Yay! There you go. Happy birthday, my dear Lola. Grabe akong Lola. Bisag 90 na siya, may pagyapon siya og ang pananaw, gwapo pagyapon, maayo pagyapon niyang panglawas. In fairness, galing mo Lola. Mabot ka tang 90 ni, no? And of course,
bago lang nag-birthday ang akong anak. Og nagyaw-yaw ko kay ang akong napalit nga lechon, nga tag 4,000, burag 3 o 4 kadangaw. Watch this. Today is a special day because today is the birthday of my eldest son, Rusty John V. Sparsha. And dahil namin sa balay nag-celebrate. Today is the birthday and yalag wish na magdula lang daw siya computer. Hello everyone. Hi Ella. Today is what? Whose birthday today? Kuya Papa. Birthday. Happy birthday, boy. Yeah. Any birthday wish? Huh? Birthday wish. No. Remember the last time? I said flashback. How old are you? 11 now. 11 now. Okay. So you're an adult now or a teenager? Not yet. Not yet? If I'm 13, I'm already a teenager. He's 100 years old. So if you're already 11, so what's new? Huh? So what will I expect? You're already, you're already big. So what? Be more mature-ish? Mature? What maturest? A special word of the day, maturist. Alright, ang senda na to today. The food today is... Where should I put the candle? What's this? It's a birthday boy doing it. Okay. What kind of gift, man? Car. Ka! Toy. Ah, toy car. Car din. Listen to the birthday wish of your lola. Happy birthday, Rusty. Dapat mag-diet na gamay kay Diet. mag-diet. Listening. Okay, unsay birthday wish ni Papa para sa mo ha? Rusty, happy birthday. Happy birthday, Rusty. Then, So dili pala sa chicks ha? Wala. Chicks daw, chicks. Chicks daw, chicks. Chicks daw. huh? Chicks. You know what's chicks? What, chicks kani or the chicks mga girls mo? Or Chicks na baby, girls. or baby chickens. Among lechon nga napalit, tag 4,000. Pero mura ka diet nga lechon. Panit diretso ribs. Mahal din ako, tanawan kilo, gagmay kayo. Wala ka likwae? Liwang. Mo lagi na, problema lagi kayo. Wala man sila ka ng nga presyo, tanawa. Parang, burag panit diretso kuan man. O panit diretso bukob. Panit diretso, that's 4,000. That's 4,000. Mahal. Magut-gut na ako, asawa may galing. Magut-gut na. Layog lang, yaw-yaw na. Madam Lingling. Ebidensya. Grabe tanglad na dagdag. Grabe! Ang tibukti yan, tanglad ang sulod. Tanglad niyo duo. Seriously. Tanglad na yun. Sa Burgos, ito doon siya mong boarding house. Wala, nala. Putla. Nagdalan lang gawin. Mau ding mahal. Katibuktihan mo rin ni sulod. My God! This is a scam! Lechon scam thumbnail. Hala. Boom! Pandamay to. Gamay ra kayo ang lechon. It's so very little. And this time, para mahuman lang niya atong vlog karon. First time ko nag-host og birthday. Dili debu, dili 50th birthday kundi sa kalalaki. Kung asa tungod kay nalingaw po siya sa ko ang pag-host nako. Actually siyang birthday nagparapol siya og iPad. Yes, iPad. Og tungod kay nalingaw po siya sa ko aba first time nako sa entire nako nga kuan gitagaan lang po ko niya. Gibayaran ko niya sa talent pay. Gitagaan pa ko niya og iPad. Oh yeah. And nara. iPad. Naka-iPad ko sa una pero ambot nawala man to. Kabalo ka kinsa ka bayar ito ha. From iStore. And para i-unbox na ko ni kay wala pa mo ko nakatistig unbox. Wala ko i-try lang ako ni. I'll call my eldest son. Actually tulog na ko mga anak. Come here, Rusty.
Say hi, Rusty. Hi. I know ikaw may excited kay Ani ba? So, let's unbox this iPad. Pasensya na, tagaw kay ko. So, this is actually, wow, may cellophane. Wow! Cellophane pa lang, tamis. iStore. So, di ni siya CDR King. iStore din na siya gipalit. iStore. Tapos, biodegradable. Tungod kay Apple man siya. Di gina ko nailabay. Para ipakita nga nagyod ko yung Apple. Ayun nailabay. Hipuson kay mahalon ang cellophane. Bahalag piki ito isulod. Basta kay ang cellophane, ha? May Apple. Mahal ni kay na yung logo. Okay. So, na nakabutang iPad 32 gig Wi-Fi Gold. What's that mean? I don't know. Wi-Fi gold, I can understand. Ito yung opposite of one. Why does it look like a stick in the... So, how to open this? So, hooks. Then... Mami, do you have a cutter? Nope. I don't need a cutter. No, you sure? No. I wanna do it. Slowly. Kaya kung man mahalon ni, slowly. Bila ni. Tapila ba ni 32 gig karon? Siguro mga 20,000, ano? Up, easy. There you go. Then slowly. Grabe ka niwang. Slowly you open it. Come on. That's sweet. Ang naghatag ni ani si Mr. Mark Freeman. Boss Mark. Kamo na search sa Facebook. Kinsa na si Mark Freeman. Libre. Freeman. Wow. Oh my God. It's so gigantic. What? It's gigantic. Wait. What word? What's that word? Gigantic. Ops. Wait. I love this. What's this? What is that? This is the... Instructions box. Yes, instructions. Oh. Always follow instructions. There, of course, the sticker. Can I put the sticker? Because I No, want wala the sticker sticker. na. Ay, medyo gamayon iyang kuan. Kaysa MacBook na say charger. Small version of that MacBook of mine. This is not Of an Apple. course. This is a charger. Yeah, Apple charger. Oh, original nga cable. The same lang, no? Sa iPhone. Then this one. So muna ni? Mura to isulan ni nga box sa may nagdako-dakuan. Because of the Wala na mo. because of the iPad, it's so Oh gigantic. my God, here you go. Should we unwrap it? iPad. I think you should unwrap it. Yeah, I can. Oh my God. So beautiful. Oh So my. big. This is really prone to being. I want to put it in. No, wait. We will put this to our car so that it will be more expensive to look at. There. Where should I put Then it? how to press this one? It's not turned on yet. It's no bad. Oh yeah. Try to turn that on. Oh! It's alive. It's a lie. Ako lagi sa iPad. Dako nga. Dako kayo. So- This is really prone to be destroyed very easily. Why? Because I remember the last time I was not really responsible and Ella just like it's on the floor, face like this, and Ella's like squishing like that. Oh, come on. Hello. Hi. Hola. Hello. Hello. Kirin na camera. Bonjour. What is that? She wasn't alone. Don't worry, gato. Hello. Oh, press home. Oh my God. Then, English. English, not Tagalog, ha? Taiwan? What? Philippines. Philippines. Go to letter P. Because we know the alphabet. There's no Philippines. There, oh, you don't have eyes? Okay. Access adopt anywhere. Switch between recent apps. Welcome to iPad. Welcome to iPad. It's valid. Oh yeah. I want to see it. I want Wait. our first selfie in the iPad. Oh yeah. Our first selfie. My face is so like cleared. Ah yeah. Our first selfie, baby. Oh, it's ignored. Got it. That's it. Thank you very much, Sir Mark Freeman. Is there Thank anything? you. Is there anything? Yeah, we will download first the Facebook, the Messenger, and all of the. Thank you very much for this iPad.
Perfect. After I that, love you you down- all. After that, Thank you very much. Guys, please don't forget to subscribe below. Subscribe. on Please. there. Ato nakapait o bitok-bitok shirt. Thank you very much. Kato na Leave, yung mga leave a Instagram. comment if you have it. Yeah. How many subscribers na ka, Daddy? Almost 3,000 pa. Alright, Daddy, bye. when you reach 5,000, you do a Draw My Life. Yeah, sure. Bye. Bye, thanks. Thanks, guys. Bye. Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa ato